Kim? Начальник mi? О. Жолдош Алтан Кенсерен Абдатулы. Bana cepte vermiş. Так точно кылып атабыз. Şu an kalkta kanalın sigara var özü bu araç. Азыр дагы кести ошону ham алдырып алышып коесуңарбы дейт. Kesti. Битте кести да дагы көп экен о иште эмес. Hazır barına baltırıp ortaklık televizyon izleyip durup televizyonda çat etmişsin. Жарайт. 2019 yıl 03. Yıl. Şu Sarbak çevre bölüldü. Начальник. Старший лейтенант Эмирбеков. Buyruk kılgan. Muzahmet. Şu baldardı aparıp şu süreklerine kaçıştı etkilinde dedi. Onun yürüğünden o soldatlar çevre bölüldü. İşte bir soldatlarca çevre adamına hizmet öyle bile mi? Yürüyüşet naklı. Ne oluyor? Toşun ki bile terek taş var kimdikinde işte naklı. Özür dilerim aytıp koyup kede naklı biz. Kılames biz o naklı. Yol sırrın deşip. Айтқанда қыл емес біледі, созбан қылыш керек та нахуй. Бұйрық нарықтан бергеннен кейін сержанттарым нахуй не қылмағылы әлем. Шол пештешіп жатады мына сержант жокерлер. Тият қылай қолыңарды ей. Сержанттар ушинтип старший кылып жөнөткөн биздин карагыла нахуй барып өзүңөр да жардам бергиле деп нахуй ушинтип эле жүрөбүз. Egizdeyiverin arkadan yemek yedek durun. Bir ceket tutuyorlar. Комментарий давайте. Комментарий.